Atmosferu na hlavnej bini zohrala popularna Alice Merton, a potim nastupil Martin Garrix, najmladší dobitnik pripoznanja za najljepšoho švetového DJ-a. Potim nastupil turski DJ Mahmut Orhan, co bola uvertira za hitmakera Davida Geti. Festival spektakularno zavarla jedna z najznačnejših umetnicov elektronske muziki, Nina Kravic. Zaista smatram da smo nadmašili sebe s ovim izdanjem. Naiste думам, že sme s tým festivalom nadvyšeli sebe i pre nahradu za najljepši evropski festival, ktorú sme dostali toho roku, ali i pre programu i atmosferu jaka bola toho roku. Naštivitelje uživali u každým kuciku tvrdinji, njeljem na binoh, ali i u drugih 40 zonoh, okreme tih, co še zanimajú so društvenim aktivizmom, co u stvari sušnost festivalu. Opens zona ponukala rižnorodni robotnji za mladih, a hlavna atrakcija bol mural zo 2000 praznima pikslami, ktorí by mali buď reciklovani i jih prihod budze vyhasnovani za humanitarni cilji. Exit avantura, ktorá toho roku oblapja 5 državi, predložuje še na Buljarici pri Budvi, jak si Dance festival od 30. avgusta po 1. september.